Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ronald iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Pagliwliwaak ti agdengdengeg kadag iti drama yo. Nang runa no kasjay nga addaak iti talon, amang gamgam mulo iti kakaisuna adagak, nga intalag kanyak dagiti dadakkel ko. Nakalpasak met iti adal, ngem kinay kayat ko ti agtalon, gapu ta adda plano. Daytaman ti saan a maawatan idi kanyak, ti kaayan-ayat ko, ani Donita. Bueno papagayam, hintay tinggan ti pakasaritaan ni Ronald. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, Ronald, anak. Umay kan At tibalon mo. Mangal daw kan. Nanang! Ay nanang. Nagtaktak kayo pailaang nga imay nangyag itibalon ko dito italon. Sapay nagpudot idarang ti init. Ay na anak ko. Awan anya man na kanyak day tingar aramid. Kabailak pa'y mo. Malakit day. Mangan kan. Ang mga numalabas tumanan tibisin mo. Agyaman ak nanang. Sige nga rod. Kaduan da kon amangan dito italon. Wen anak ko. Napariir ti angin dito. Sigurado ang maimas ko manan ti mangan. Alang nga rod nanang. Mangan tayon. Ay, agtugaw tapay laang dito isirok ti mangga, pare Celso. Ay, katuan pare. Okay. Kumusta nga dagiti mulam ita? Mayat matirubwat da, pare. Isuas, sapay la ko ma. Tamaabutak tinapintas a presyo. Sapay la ko mga rod takasta, pare. Ay, uwan gayam. Malagip ko. Kumusta kayo matan kini Donita kayan ayat mo? Nasaya at matlata, pare. Ay. Ay. Na yan day tasin na mo, pare. Apay ka day. Ada pare kot? Ay. Diyak nga ron maawatan ni Donita, pare. Di nak ngamin maawatan iti trabahok. Tika di pa nagtalon mo? Uwan nga ron, pare. Kanayon na nga ibaga kanyak. Nga awan ka no panagduras ti biyag ko. No panagtalon laang ti trabahok. Anya? Ay, kunak man no maawatan na katikayan ayat mo, pare. Dahita mo ti pagarup ko idi, pare. Saan mo't gayam? Kanayon na pa'y nga ibaga. Nga agat nuangak ka no. Ta kanayon nak ijay talon. Nakaragrag sakak ita, Donita. Nasambut ko ngamin tinapintas a presyo dagiti natawag. Isu amangan ta ita dito'y paborito ta restaurant. Kasta ka di, Ronald? Yung kasta. Mabalinda ti mapan ag-shopping, intun malpasta amangan. Una, gumatang taman iti baro abado kan pantalon mo. Dayjayin ti sagot ko kan ka intun kasangay mo. Anya? Nag-chip ka matan, Ronald. Awan ka diti sorpresang kanya. Kas kumadagiti daduma a nobyo. A sorpresaan dadagiti nobya da. Baknang dangamin, Donita. Isu di mo ko maidap apalan. Daytan tay kong kunak. Bimak ng kakuman no pinilim ti mas nasaysaya at trabaho. Ti asenso, kat pagbannugan o muna. Manalon man, uno mangupapisina. Agpadaday ta. Basta nagagat ti tao. Ay, jak mamati ti dayta. Naparpartak ti asenso no nag-abroad ka. Kat, kaano naktungay ang maikasar? Mabalintang ti agkalesa. Puray simple laang. Di mo ngamin kayat. Jak kaya ti simple akasar. Kat no di mo maipaay kanyak ti nagarbo akasar. Ag-break talangan. Anya? Nay, adda ka matgaya mo anak ko. Ay. Ala, ingka agpulusan. Taag merinda taman.
Imay ngamin nangyag ni Florence iti inluto na apansit kan kanaun. Madamdaman to, nanang. Nabsugak pa'y. Na, apay ngay anak ko. Idi pa'y lakal man nakasta ka. Adda ka di parikaw. Nanang. Da kayo man ti pagdamagak. Anya ka di dayta, anak ko. Agda magkalata bareng masong batak. Napatag ka di kada kayo tinagarbo a kasar. No siyak, anak ko. Saan aday ta tinapatag? No di kat tinapod no, apanagayat yo iti tunggal maysa. Apay adamdamagam day ta. Day tangamin ti kanayon asaan mi apag kinaawatan kanidyo na ita, nanang. Anya? Kat, apay nga main. Apay adi mo maipaay ti kayat na. Kat kabailam mo't no kayat mo. Nanang, amuyo mat nga adda planok. Amo ka di ti kaayan-ayat mo. Diyak pa imbagbagakan ko na, nanang. Kaya't ko ngamin asurpresaan. Kaslarumrumwar ti puno agalad na. Tirigat na. Ay ayatak unay ni Donita, nanang. Anya nga tati aramidag. Tim ako na, kat panunutem anaimbag, ti umno nga aramidem, anak ko. Ay, nasip nga tanak mo nga gawid. Ay, sapay naglamot ti panawon. Ronald, kanakan. Kumusta kan, gay? Ay, Uncle Lloyd. Simbangpat kayo matgaya man, manipod abroad. Uwen kanakan. Taumay ko man ikalay sa tay nobyak. Kasta ka di, Uncle. Nasayaat nga ron no kasta. Siyak to ti abay, Uncle. Awan parikot iti dayta, Barok. Oh, kat siga ngay. Kaano ka ngay ngagkalay sa? Madanon tulat ta, Uncle. Ay kat alis tuam kanakan. Di nagtuladan ang nalakayanan abaraw. Sakbay ang mga sawa. Sige, Nana Alpha. Agpakadakon. Dajila ang tigagarak. At ka matgayam dito ibalay, ading Florence. Ay, Napatagsamot ti gagaram kaninanang Juan, Manong Ronald. O sige ha, agpatuloy akon. ay sige balasang ko. Kat agyamanak iti panangisakit mo kada kamay. Anya ti kaya ti asawan, nanang. Kayat ko asi kaamis mo timang takwat iti dayjay, anak ko. Di kay maawatan, nanang. Anya ti kaya ti asawan. May papanday to'y itinubya mo. Anya? Agyamanak, tay may kaadagos ita inawagan ka, Ronald. Napatag ti pagsaritaan ita. Imayak adagos. Gaputa kailiw kan, Donita. Ay ayatan ka unay. Ipapas mo ti mangmatmat kanya. Kaya't ka nga araw kupan, gaputa ay ayatan ka unay. Di na kon arakupan. Gaputa manipod ita. Waswasa kon ti ayan-ayat ta. Anya? Anya ti makagapo, Donita. Di na ka din ay ayatan. Ada ka din nangiso katang kanyak. Aklunot na inayat ka, Mat. Naamiris ko nga awan masakbayak. Gaputa awan mo't ambisyon mo itibiyang. Di mo nga minamuno niya ti plano. Apay adi ka makauray. Nakapagdesisyon na kon. Lipatan na kon. Tamakikalay sa akon kanyi ulitag mo. Anya? No kasta. Pudnugayam ti sayang gusang maipapan kada kayo. Narukop ka, Donita. Kwartala ka di tinapatagkan ka. Pasensyakan. Ngam panagkunak kat naranranyag ti masakbayak. No ni ulitag mo ti pakiasawaak. Apaman amalpas ti kasarmi. Isurot nakton ijay Canada. Agyaman naklaangan iti amin, Ronald. Sige. Mapanakon.
may saman pa abuti ti arak. Ading Florence. Kaya't ko ba ti aginom? Kaya't ko malipatan di parikot ko. Ngam na bartag kan, Manong Ronald. Agawid kakit din. Sapay rabiin. Nalamul kan. Basta kaya't ko ba ti arak. Ikan na ka di. Uno agwala ag dito estoryo. Anya? Ay, saan sige nga, Rod. Mabit lang. Yalaan ka pa iti ara. Di ore man sa nga karton no iso. Pare! Oh, umikan pare. Agawitan. Itulog ka na dyan palayo. Diyak pala kaya't di agawit. Kaya't ko di aglamas iti ara. Tapno malipatak. Di kinagkulit ni Donita ak. Ganyak. Pare, pangasim. Kalma ka kumalaeng. Adeng, ay pasensya ka lang kuman kini Ronald Naamuan na nga minan ti may papan ka ta Donita, kanto ulitod na. Mawatak, Manong. Medyo nagnervyo sa klaitay. Di kagdanag. Iyawid ko ni Ronald. Pare, umay ka. Ay sos, indumog nan di tilamisaan. Anak, nagsakit na itong inaramid ni Donita kanya. Apa an aramid na tigastoy kanya? Inayat ko itinapudno ni Donita, nanak. Anya ngay nga road, anak ko. Di mo mabalin nga ipilit ti Bakim. No talaga adi nakan kayat ni Donita. Insukat na ti relasyon nyo, itinamnamaan na apagsayaatan na. Kasladyak kabalan alipatan ni Donita, nana. Gapot ay ayatak unay. Ay na, anak ko, kablaawan ka. Kasla kaano la dayday. Ita, napadakkel mo daytoy negosyo a binangon mo. Oresak pare, ay na, kablaawan ka. Kapoy ti daytoy abaligim. Agyamanak, nanang, pare Celso. Agyamanak launay iti Diyos. Gaputa adda kayo asim mo porta kanyak. Ang, apay ngay anak ko. Ne. Apa akita andak iti kasta nanang. Anya ti kayat yu adamagan. Nalipatam samot ti mga asawa. Ha? Ninahan ng talaga. Unmet ngamin pare. Ne, kita duanton tanak me ginibagat ko. Ay sus, kumamakam kamat na. Ay, dumanon tulat ta dayta. Saan pa'y siguro apanawan, tapno agayatak manan. Nagmayat abuy-buyaan to'y talon. Jak to pulos ibatan da ito'y. Gaputa da ito'y tipakalaglagay pak itiday di tatang. Naimbag nalda mo, Manong Ronald. Ne, si kamat gayam ading Florence. Kastamat kan ka. Talaga ang nagagat ka Nagasat ti lalaki nga ayatam. Unay daytan, Manong. Pasablugan lakmanan. Nakarikaro ang nagasat ka Gaputa nagagat ka lang arudan. Nadiskarte ka pa iti biyag. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Gaputa nakaipatakder kan iti sabalian negosyom. Ti ipagarup namin dagiti tattao kat dito'y latantalon ti kayat mo apagigyanan. Ay, un nga rod. Kas iti sigod akaayan ayat ko ani Donita. Kanayon na nga iparopa kanyak idi. Ngawan arapaap ko iti biyag. Awan ngamin interes na iti panagtalon. Gaputan narigat ka no ti trabaho iti talon. Di mo pa'y laka din napakawan ni Manang Donita, gingga ita? Napakawan ko matkit di idahan. Anya nga rod nga Nalabit asaan ada kami kan ni Donita ti agkagasat.
Nalabit nga adda sa bali nga itod ti Diyos kanyak. Anasay-sayaat. Nasayaat mat nga rod no nakamove on kan. Si kamat laang ti kaasi, no kup-kupikupam ti saam nga impariknada kan ka. Ala, agtugaw ka ditan anak ka, tamangan tan. Una nang. Ay na, no kumangamin mang sapul kameten iti asawaem, tapno addan to mga sikasuken ka, inton awana kon. Anya? Ay nananang. Di kay kumamat agsao iti kasta. Takayat kayo pa ang makaden na iti mabayag. Kayat kung arud amakitan dagiti agbalin nga apo ko. Bayan nyo nanang. Addan babae ang nakarik na ak iti napudno nga ayat. Katsapay lakom ha. Taison ti kagasat ko. Nagdato na kini Florence sa Mr. Lonely ket inayat nakmet. Ita, agasawa kamin. Ket addaan kami iti dua nga anak. Ket saan ang nagbidot anang pili iti babae nga ingkan laysak. Gaputa na sayat nga asawa ken ina dagiti anak ko. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ronald. Ronald pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti padas mo ken ayat. Pudno ati ayat, saan nga agnanayon aladingit tilak amem. Gaputa dan tulat tamet ti talagaan na ikari, anapudno nga ayat, amang ipaay ragsak. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Ronald, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikkanbiag dagiti papagayam iti radyo a Kaskada, Emily Kalika, Mary Jane Castro, Virgie Paglay, Isagani Yalong Bulyeser, ken Joffer Basit. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Brian Agustin ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.